At the same time, 3:15 that he was climbing the wall, this is what happened to the dog. He did something to the dog. The dog cannot go forward. You can see. The dog was finding it very difficult to be emotional. See. You can see the dog can't do anything. You see? The dog is watching him, but he can't do anything. He can't move. Hey. The dog is watching him, but cannot move. You see? But the dog was barking. I can hear the bark, but the dog cannot move towards him. You can see. Addiction anti asemfo fra na chese sada na nsi kura nkeye eze se di anu aye din wetuo kwatwere de yetwere abrantie bi na sesikedros wadi aduro ebeye ahomache no miensa na chese nka ahomache mu ano no aka akra bi amade ache abrantie abodeja enenam ebokro no bibinti antimi emfa sa video no ema meto eyabonten nanso kakra bi a woye ye nkeche kakra woye ye de yebebo am ye nyina no ahwe se Ghana mabunu no hefa ene ye de ejapade ni sika ekro edin ansa no bi bebo awura wo fia be wia wo ne ye sikasem ansa no bi be di ubone no na ye ni bre ana ahoye a ene ye no woni pe eba no wabo adeja wonam nyina wo kanje kire se nani abre kramaya wode fia wono ye na adwese wo komu akwakoye sa setup no na kramaya wo hono mu na nkecha wo ye nam so ma krama ne yira firifie ho ye hunu ya ne se wabo awura fie ni ma wo kodi ne djuma adofo no ma ha etu ma gie so ensem wenke nsuo da e na ha ye de ebre wo afei e na wonem ye de ahiemu a mesre so be subscribe e de ama me no wa like nso a share video no e ma re fi so be bobe o ne so ensem wekoso no wani gye ho de a koso se be ya abre bia no ye de tumu a wo betumi anya bia hwe na wanya bia tie Dr. Bednego number no so dasie ya ka kire mu da bia se bibi e hawo e fa brabo mu koda na wonte ase no bomode na bi popini no wo beboa na woniema atumi aye kama yense emre yenkwohwe eniema ekoso e wo fie ho no mu ne ba ye beto. This is where he is coming. If you look at the time here, it's 3:08 that he started coming, and he was coming naked, and the dog was standing here. You can see here the dog. The way he managed to move this dog from here to the back there is only God who knows. So you can see here, this 3:08. The time is 3:08. Check the time period here, 3:08. Then check the dog here and check him also trying to do the cramming over there. The dog knows he's there, and the dog was at the entrance here monitoring his cramming place. You see where he is here. You see the dog trying to jump because the dog knows that he wants to climb, and the time is 3:08. Just look at this short period. So I think because you see, the dog saw him and was shouting. Yeah. Then suddenly the dog vanished. You can see. See, the dog just vanished from there. The dog just vanished. See the time. Between that time and then the dog vanished. You see, before he started cramming. You started jumping You see, and he also came with a dog. There are two things involved. Either he set his dog to be disturbing our dog, my dog, and then he have access. Something happened. Something really happened. Then you can see. You see, that's his dog here. Yes, so this is 3:10, 3:10. The dog was here. How the dog managed to get here, no one knows. You understand? Yes, sir. This is very shaky. That's the point.
Because at that time, he was climbing on the gate. Yeah. At the same time, 3:15 that he was climbing the wall, this is what happened to the dog. He did something to the dog. The dog cannot go forward. You can see. The dog was finding it very difficult to be emotional. See. You can see the dog can't do anything. You see? Because the the dog is watching him, but he can't do anything. He can't move. Hey. The dog is watching him, but cannot move. You see? But the dog was barking. I can hear the bark, but the dog cannot move towards him. You can see. I don't follow my papa. Just say, I know I ding. And Mabuno no dear near de abrabono airco. Yet the abraboni 2 miricado. A camia yesep, aquadenia sica was a benia mobra. Aqualaye ye was a penia mobra. War penny soon as I was I said to Quala for as wouldn't near war yet. And Mabuno. A dear and a year penny we are say. A henny a dig we are say airco. Yam to your bunyam repa. Necoban is a sick a draw say, and ye bay any debiana on my way. Do we really have future? We don't. Come home, now you need that good and you and come ever and send you that good. Say, I had you, Mammy, I you. A bear share video, no, I did send about it. Mirror, Mirror, if you say, or mine Dutch na essay, no. Yes, it, or may be a Dutch, a mabuno, and net washer bonia hodua air cosso, washer and some monia hodua air cosso, washer and near ma and some fata air cosso nana, a ye mabuno, and a yes, near mano. And don't say, who video be saying who say a ye babuna or what Dutching, a ye babuna, and what didn't want him mojamunobia. Bet me a brain mojani, I yet juma, and yes, car, and what say, Nas was one fast aquine soon, pessica, name, or bet pequetty quine beside and what tamwa, Nayara Hussein. Now, yes, sure, a brow mark, Ramani, and yam say me. Not just a one, no, a chrono now, over bonnet, a chrono serious one. Mamma said chrono, a viasi bibu. Chrono a gun of a month for airborne, no question say. And yen soon may be you did any kind book no boy and action. Omo mudio many kind book no money and a touch woman them. We shall have then criminals now. We be come much na be brene dinro. Criminal boy bet you no number and 3 than a snake. Yet ye so walk crouching or didn't walk hard ya. Now why ya and mob just say a son says sick can nibre be a sick will be a baboon person will go be. And nun see what be ye den or the Yesican so be ye den or the on shed that chance somewhere better no on head that maybe didn't look whose name in prayer de obey ye a dear no whole tam a dear that kamu a dear flashes car a dear automobile phone I can see and an iPhone be a baby so to be latest phone be a baby so to be and no and the mabunani dear tree and untama enro na mebruni di na nkebe ye de ben wa say senka ne nkane no si dan ye for security to anom ne anka ko for security di ato anom nzane se kromfo bi na eba wo fie ho a security wo ho no a obebo ho ban na so say ye hu say okay security fo no kra say oye nipa onu abehu say me boss yi o de sika be fie e bi kra na ono so na ono ne nti ye na ono afeche na akochuku na akwakobo amrobes fo amane ne aba so ne aba be wia ene ye nyai ne ankofa abrofo nkraman bi ono no woni wo so na yire na say o my way mu ye koya na ye bai na ye sese ye gina ho si ye ne den yonte ko ba ne siga ya na akwakoya wre ko sempa fi sese obi ko fie akwakowie efie enyo no ne si ye efie ni pakro ne si na woni hobi na watimi akodi adroma kraman ya wode fie ho ebo fie no ho ban watimi se wo ye den ma kraman mu ne timi yira mo nya kwan si fie okobokro no ne de na de sese na wiase no kamia ye sese ukitanyame akitane mu yie se ne ebosom so na besom asom ne yie se honhom bi na do ho twere na fa twere ne yie fi se akromfo ne ne abre omo de nsuman na ewura ewia de ne de na ye so ye pe bambo fa ye ho to so fa ye ho to so na se ye hye ebra wo wura mu na empanimfo se bibi ni wiase anke da ye ntupunu bibi wo wiase ntin so ne ye da ye tupunu na ye tupunu mu ise se bibi kro ne timi bo wura punu ni mbewura dem ho ebe ye de sese wo ya na sampanimfo asem no mo kan na se kire ne se na ase kire ne se bo ho ban
if you say bibi wo ho woda pono na watomu ni mpo no watimi abo awura ho a eno kire wo se enye physical ahobambo na wohia na emomu hia spiritual ahobambo so what I say nti se kromfo no etimi aye nyema bi etimi ede honhom betimi de aduro bi abo de awura efie na wotimu no na se ekoba ne se wo na woda ho no watimi aba bebo awura ho awia wo niam ne sana na de se wo ba ho akohia se sunsum bi na wo de wo ho kyere se nim di kankan na wo de wo atwere bi a meka se wo no a wo ba no wadi aduro no de bense no de no ho ka o gate na hwemoyira bia na wo so wa ben ho a wo so hu se bi ba me dem a me hu enti se ne wada kwasen kra kodo ne ho ka ye hwem no osi ho na ka wo so ani ate ba ne sa na kwakwa se Nigeria film na yeyi no se so Ghanaian movie na yeyi no ase emabure di wi ase tumri kadodo madafo bia se mo ka o se Nyankopon pa wo de won tena so wo se wo mma emese wi ase yenya be se wi ase na koto no yenya be se wi nipa na wo wi ase na ebe se wi ase no ni akwakoto nyame wo ho ni nyina ni nimude a abroso sikantamo pe enye hwe se ne mabunu edi kwalanketekete na ye koda fundakam na ye tete ye katramaso na ye tete ye niase na emayo atimi de kaji ife ye niase de amanfo kunu wenim nyina ye de na wo mo ye sikantia na chese wo ye obabunu na wo ye wadwene se wo pesika eno na ye bone ana wo ye babunu na waya wadwen se wo pesika no enye bone da do luba kra se sika da bola so apebi na wo yo hene eti sika de obi eni wo betina ha condemn se sika wo pebi a enye na mo kwan ben so na wo fa pesika no hwe video ya wo ka ho asemi abrante no abone ho adagya anadwo konkonkon na senka ye kwan pa ankwanye na wia se ye kwan pa no fa so pesika na senka ye nya wia nkobie hu ye fo sa de esi anadwo sesi awia kadejina brewe we kra CCTV camera ko chi nimpo no enti bisa sesen kesi awia kadejina brewe enti sika ne de eye ma me se ukotu sika na so bi ka to se sika nya woboa sika de eye pa sika wo mo a wo yare akura tuko ezi sika wo fi akwala akura wo nzo anapa if se sika wo hosore ya ni obedi no wo hodeda enti sika de eye na mum ekwan be na ye fa so e de apesika no enye mabunu nkobo ha no wa ba adwumam ekwan be na wo fa so de abo aba adwuma na wo ye na ne bo so eno nko anso no enti ne obefa kwati kwan bi so abo man ne ka e de agogu ne kotokum enti sika no sene ye ekwan ye fa so de apesika no eno na ye asem no na babunu timi koda fundakam na babunu timi kwose yemfa menhye ankremu ne ye noame se ya na wuti bi no story a wo mo ka ne wo mo ye emebisi se me ni be ma koda obetua me kenti oba baako na mema be ye du miensa insia na wo mo ne nada esan sikenti bisa ho se wonya wiase japade na wo hwere wo nkwa hena woko na woko yen hwe se emabunu no titiri ne memu wa no wo mu asoso ne yeda ate se wo mu ase ne yeti ba se no se wo hwa na ma wo mu tu na akoya entam so obi ye pene ho ntamanya empenifo so me ate ase se de opene ho ntamanya no te se akokofwe de o mutu gosu enya ne dia so enya wo de ntu butu so ne da na se de o de tu me ye wo dia enti se no na ye dia na mo ne se nyamensa anasa abrabo na sese ye pese ye bono ekwan be so ne ye bebo abrabo no na nkoye te se enkrofufuo bi a wo mu de wo mu wura fie mu pe ejapade no ma me se ye hwe ne se ya medical akase awofuo difo bi correct ansa na aban so edifo bi yen hwe tete ya na ya awofuo no de mayen ene enne tete ya ekoso enne batan bi wo ho a obehu ne banim se wonu nieminie no na awotwe baako eda baako wona awotwe ni ebia na akwa memenda baako pe ebia na akwa ekosie da baako pe efiri dwoda kosi memene da ni nyina vaatan na ye busy enti wakofa na ne bi na wo hwe ne ba na ma no wo de ne ba na je obi wo school bi mu na waja enti ase enkwala na etu wo mohofo enkwala na ebo wo mobra ne omo hwe wo social media no so no ene obekọ fie bi mu no akwala kita tablet ne ma mi kita tablet ne papa kita tablet enti efie na ese o weekend ne kra no abusua na hia no obia wo ne gadget so obia wo ne phone so enti ne akwala na hwe wo hwe no eno na efidi ne mind to nim se eno na ye because ne ma mi kra phone ni bi ne ma ma hwe bi enti ne ma ma hwe na ye enti se awofo entity ya enkane na wo ma mi de ni hwe o se keke no hu asema wo ka se wo be kwa abontin a wo de bibi be fie no so wo ya kwala bone kro ndo so o si so no ya kwala bone wasoro no okwa abontin no konya dia wo de be si o ti fa mafie because wo de be fie no ma me papa ne bebisa se hina wo fa ade we fie nipa so mesi na de ma obedi wachi no akọ nipa no ho akọ bisa so na de ma wo awada na se
enyo na de ma wo de enye due nanso ene maame ne te ho na baata wonim se kai ya kwala yi twi wadwuma wo ye wontimi nto kai ne biye na wo ba de kaa ba fie se baata be bisa ne ba ne se kai yi de ekwala ehe na wunya kai me de nyame aso nyame ahyira me ba no akwala 18 years 20 years 25 years nyame de Benz hyira no adwuma ben na Ghana ha 25 years akwala betimi de ato Benz apart from Krono adwuma ben na Ghana ha 15 years 18 25 30 years abayo betimi ai e de ato latest iPhone nanso abatan no hu ne se ne ba ne de ba nyame na ehyira ne ba no enti se wo pa ko bisa no da bia no ni ho afei so se enwuma nyi ho a maburu ne ba ye ninti ene hwe mamuwei eno bet na se bet ne kra ba kra na se kro no kra so te kakra bi se ne obekwa kwose na bet ne kira bisa se bet ne we nya sika fa nkutwa obe ne de obe bo kro no no do kro no sika na kutwa bet no enu nta aban no so de wo ho no na that good eba ne sen na wo kan ne se akwada bi wo ho no ma 25 years na okutaka seni ade first no nanka obehu so obi twi Land Cruiser na ya ban panimfo obehu so obi twi Benz ne kwa de afi no ma ye new ones de aba tete de ni kukukukuku na ekọ ne baby but ni obehu se 25 years na what Benz 23 years no what Land Cruiser panimfo de ni okay bibi se adwuma ben wo ye ene nyame ntimi nhira kwala 25 years ma ne nto saka mame nyame a ye nyina ye sum ni oye nyame a oye boaseto nyankopon nyame oye process God ufitu prekupe Paul se moja neba se ye hwe empenifo kwa wo Bible no wo mu ni nyame nante ya em se Bible mu nyina kwala be ye 8 years nyame mani di hene eno kra na wo di hene ne ednisi akonya nso hene na emu not empenifo na aso enti se nyame be nyame timi hyira ba ebia sa kwala no beda ka mu na nyame ahyira na wofo ena wofo ne nye omo ho eno matimi atoka no de ama ne ba na enne me se ukwohwa kwala mansion na wasisi ho a enya wofo ne si mansion ne ma no abisa ho se oni factory oni container pa wa bose na dwuma wo ye oni bibi a wo ye se we ne fachi ne income obekwa ko bisa na yes no o ma pebrofo de ahye ho scamming we de sofo bi besie obonsamu wie ni pentim pra twen wa ni date no so we the guy ya male mini penny ya male brofo de ya ja hye ho na eda so na eda kataboni na wo mudi ne so mesi nyame hyira pa ma ne yeyi na mmom se nyame besa panimu se mema wo ba na me ba na ba benyi na nyame besa me ya me wo ba ne ho na nyame akwakọ hyira me ba ba mu wa 15 years 20 years 25 years na me ba na timi kukuru sika mpemanim akwakọ to Benz na nti me ba no kro hu sika no kwa na ye mo nhye no so what you say enu nti nyame hyira ba sa kwala keto sa no nyame betimi hyira de but ebu o ha ya na emu owerem eya na emu owerem nti besra ya wofo no se wo mo mani enko wo ma no se wo mo ene ye dachi abofra bi story bi yeti ya kwala bi na wo nyine no oya ade na enye na papa koka na ne maame na boboso no gina ne ba na chi na wo soso ne ba no so oya enti na kwala ne nyim se ne maame ne pe na asem na ne papa de wo mpe na asem edidim na kwala no wodi nyine ye me twa story ne ti a jese wensini amobra papa bi amfa ma ne ho afi na da no kro no bone ade e no kofo obi ade enti ade ne ko wi achi na said no go to police station court wo ne maame ne papa wo ho e na judge ne bu an say ye de ne kwa kotum so time no 30 years enti ne kotum 50 years kan 30 years no 80 years enti wi no pagya ne sase o wasem kan ne mo pese o kan asem gu ni maame asom e no ton sa friend maame be no abofra ne na so ko ne maame ho na ne o ka ne maame na so no ka kire ne se wa moa me senka wo boa me a kenye bebia me koni o ka maame na so fie wo court dem go enu nti se ye beye na yenkoye ennanom a ye ma beka ya so daachi bi afiri ho no yenti akwala ne nne efise se wa ma akwala ensu woni kwala bremu a obesu woni bene brem that good yeah that's abrebia wo ba wo ma ye nhira pa ye do asese abrebia so ye frɛ wa wo ba arofonom that good say wa ma wo ba ensu kwala bremu a obesu woni mpani brem asemi mu ano odin ye besre emrantie ne mabaawa na ya ba na ya fa wiase anigye etore bi na hu abrantie ne ababa bi ase wo nguda but yanka hu ne se ni nyina achi vanity enti yan ye ya brabo se ye bo abrabo na daachi bi ye ni ebeje so chenchen enye kura ba chenchen so ene ye papa adofo no ma ha ye too much so
mesre wa fe ni ohu mi subscribe na like mi video na share so e fama me be one so ehu hia me yie pa bo so se be ya upload bi atoma obetumi enya bi etie dwa so hema e na meje so ye be se ehia